Sesonyana ke tla Quthing PowerPoint Aerobics re sebeletsa community hall ya Quthing, but as of now e under renovation, so re sebeletsa ho le Trinity High School e lining ya high school tse lotse mono upper moyeni re kala ka 5 am ho tlo ba le session in 2 weeks time e kalang ka 5 pm re etsa high low, re etsa box ho na le functional hape there's this guy a re thusang ka functional hape